Znači, ko od vas ima svoju web stranicu ovdje? Jel ima neku web stranicu? Znači, neka firma vaša, imate web stranice? To je sad neki smijeh bio. Dobro, ali pretpostavljam da web shop nemate vjerojatno svoje. Web shop nemate. Ono što vam mi pružamo, onima koji su to zainteresirani, dakle tu su na raspolaganju za priču, je da iskoristite naše online digitalne kataloge koje stavljate na svoju stranicu, znači vaš kupac dolazi na vašu stranicu, pod vašim logom, lista katalog, izabere šta mu se tamo sviđa, klikne na njega i upit dolazi vama, sa vaše mašine prosljeđuje se na našu mašinu, u našoj računalima, serverima su postavljeni vaši uvjeti, vi dobivate natrag CSV ili Excel datoteku sa vašim tradicijama, na taj Excel, tu sad tek počinje vaš rad. Znači ovo sve su strojevi odrađivani. Sve su strojevi odrađivani. Vi imate Excel, u tom Excelu dodajete rad, montažu, projektiranje, nešto što vas još interesira, stavljate ga na svoj logo, u svoju formu ponude i prosljeđujete vi svome kupcu. Znači, mi smo vam osigurali cijeli taj dio održavanja tehničkih podataka, održavanja baze podataka, ažuriranja cijena. Sve vam je to u ovom automatu i od nas dobivate zapravo tu jednu stranicu koja bude ugrađena u vaše stranice. Evo, to je samo poslovna priča.